ngwanyana a re ho itse, and then ka re she's a mourner, she's a chief mourner. Ngwanyana a re ho itse another day, is ka tlase family. A re ho itse bangwe ba bone ba re masepa batswale etleke chobi ka sixhosa re mundu ka bamazala ka re what is that a re chobi tla go bolelle ka nna ke ne ke goisa ke mamazala. A re itse manna ke tsene mo lapeng lele ka tsena he ke tsena mo lapeng lele ke kreile mamazala babezala o tlhokofetse babezala a tlhokofetseng mamazala ona le bana ba ithuba ba shimane gona le o mogolo monna ka ke lasbon ka re a chomi mathata ka le mamazala a simolotse he monna ka a thomanyala ha sna thomanyala monna ka ke moshimane wa wina borotho, he's a breadwinner ka montlong ele ka re a re itse mang before nna ke kopana lena monna ka na tlhokomela bana ba buta hae, do you understand? A tlhokomelang bana ba mabuta hae o nyetse go na le makoti o mogolo nna ke makoti o monnyane makoti o mogolo o nna le matswale ke di best bomba ba so a re ke go itse mang ka mo lapeng lele he nna ke tsena ne ke sideline wa ba mputso re pila ke ya kae ka where are you going lwena ba o butso o ya kae why wena o tsena a re ke chomi ke tsene because I love this man. A ga wesne monna nyala monna ka nyala nna le monna ka rena le ngwana rena wa ntla rena le ngwana rena wa bobedi a re go itse mang go bolela ke re bana ba ka gona yanong o mongwe na le 18 o mongwe na le 15 years ga ba itse le fokokoko ka re wa go le yalo a re ke re mme mama monna ka o nthetse a re ena ba bona bana ba ska ba ka mo jarateng ba ya gae bana ba gae or ditlogolo tsa gae ke tsa o makoti wa ntla ka re chomi no. Why does it look like Mama Zala unyaka x-ray ke khomu? Ka re chomi Mama Zala ha o wrong. A re itse ka begezela ntho ne ke rata go monna ka nang supportang tsa re tlogela mama monna ka sethela go mela tšhelete gae ya nna gona ba ntlhoile wes. A re itse tell me why earlier this year January re itse re ile go bo monna ka gwa tsena mokokoti ra re ntse re okay ke mang a re ke nna ra re kwena mang a re ke Dlamini wa tlamuka wa tlama tota ba re and then wena Dlamini ka tlamuka o nyaka nka mo a re ke re listen na ke tlilo lata ngwanaka and then ke tlilo go pala maitshwarelo because ke le iretse diphoso a re se ba re ke le iretse diphoso ra bona makoti a nthatho mo thatasela annam ra re huira halang a ga uwa la bona makoti o wa lona ona bana ba hae ba ithuba ba ntlhaba ke bana baka a re ke bone a buta monna ka Kanti how the tech is on the way. Ratsia mushimane ra mo rashetsa to the hospital. Hetse re mo rashetsa to the hospital. Kana Dlamuka wa Dlamini o itseng no latile bana ba hae and o kopa le date ya a tla tlo hlaula ka momotseng ole a tlhatswe le lelapa. A go itse manga o skip tso go ile fela yalo. Tell me why. Ain't nothing wanna go to bed. A re ke bua le wena yana. Papa last bono o tlile 2 weeks ago. A tsena le yena a kira matswale a le alone ha sna kira matswale a le alone a morela a re sesiwe nna be ba re boleletse wa ha ngwana a khono etsa bana wa ha moshimane a khono etsa bana so all last born ke ngwana ka le nna go utlwile ba re papa ba babedi ba le o ba latile ke kopotlotse ya wa ka ngwana a re itse ma ke bua le wena yana matswale wa admitilwe high blood e kodimo ha ceiling o ntsa re o kopela nna ke tlise bana because yena ke kokwa bana and she's on her deathbed o kopela hore ke tlise bana a apologize a build a relationship le bana a re ke boleletse mama Zala ka re go to hell, you are the devil, go to hell a re ke boleletse ka re you are free to die because no ka chomi forgive her. At the day I forgive that woman, ke tsatsile Satan a tlotlang apere jockstrap e le gay. The devil is a liar. There's nothing I can say. Ke re ya no ntshomi makoti a ntla yena a re aowa makoti a ntla ran away run ke lady Zama. A re ke re she's a runner, she's a track star. Makoti a ntla o tsamaile a buta monna ka go sepetlele because o sentsana le mathata dipelo ha ka re a ntsenyana fela a ka utlwa re bana wa thatazela wow una le seizure matswala ke on her deathbed because now this bitch wants a relationship. I'm not gonna give her that relationship. Can't show me
you are done. A re ke ska tlase ke tsamayang ka sona every day. Ke re Chomi, but you sound happy. A re ke re bona. Ke itumetse because ba ka bana ne ba sa treatiwe as part of family. Ba ka bana ne ba bolelwa as if o kare a se bana ba ka fale. Mme o a sa ba batle le ba eta ka di-holidays ne ba sena koko. Gona ya nong o nya go nna koko. Let it die, let it die.